10 let že skačem v vodo, tekmujem. Skočil sem z marskatere stvari, ampak slab kozjak, kakršen koli je, da še nisem v življenju videl v taki luči. Zdaj še ni noben tam skočil. Vse skup stoji po stran, drsi. Kaj bo čez podrste za skalo gor? Človek se v zraku počuti. Bolj svobodnega kot sem. Mars bo prav v tistem, zakaj ti tega treba. Dva dni razmišljam o tem skoku. Vodo bo treba pogledati, koliko je globoka. Opa, kar bo pa bo. In se počasih ta adrenalin tako našponen, da se čisto drugim v svetu. Ko sem skoncentriral, en se pred tabo razbije, pade na hrbet, ga odpeljejo, tisto pa naslednjo na vrst. To je največja moja. Well, Jerne, he's a good friend of mine, you know. He did a few competitions with us at World Cup, and it's really nice that, you know, like the first time we met, he was doing the more traditional diving in Mostar, which is something that I admire a lot, you know. It's something I don't do. Head first dives is something I stay away from. And it was nice because he was able to join our World Cup competitions and, you know, do some of the dives that we do too. So after spending some time here in Slovenia with him, we talk about many places to dive, and this waterfall was one of them. And, you know, finally we're here. So it's just fun that I get to share time with him in his country. It's always a good time here. Zgleda grozljiv, samo to je ta adrenalin, ki me pelje med najboljše. Treba je vodo spoštovati. Vodo se treba pogovarjati pred skokom.
Še gori navaden splezek, pa šele dol skoči. Vedno razmišljaš o tem, da se lahko kaj zgodi. Ko se enkrat obrineš od trde podlage, si sam in vse je odvisen pol v šudrini, pol dol prilet. Višina 10 metrov je spoštljiva višina. Kakva šele 15 metrov. 20. Prišli smo do 24. Lažje se koncentriram, če se malo z vode pogovorim, oziroma če namenim kakšno minutko časa, ki imam to tudi občutek, da me bo ona sprejela vase, koliko je treba. Človek poleti 100 na uro vode. Tudi meni se že zgodilo, da sem se vprašal, zakaj mi tega treba, ker mi je bil strah, v stran sem bil. Ampak od spodaj so me gledali, družina, prijatelji, navijači. In pa si zbereš toliko poguma. In ko enkrat skočiš, prideš ven iz vode, veš, da ti ni nič, da so vsi ljudi na mestu, takrat se pozdravljati. Ianico, simpatico ragazzone. Una volta sulla carta dove c'era da scrivere cosa desidera nella vita, lui ha scritto: io desidererei di battere il Pino Auber nei tuffi. Adesso penso che ormai è in grado di farlo. È veramente bravo, lo stimo molto, è un ragazzo molto a posto. Sono fiero di averlo per amico.